beshya ngo ngo ni inkorano kandi ziba ari nzima. Baje kumenya ntago barobanura kuko ntibasomaho wenda ngo basogongere byose babifata ko ari bikorana. Natanze umusoro ndakodesha none n'urwo naranguye bararumenye ubwo se mba nagiye mu gihombo. Ubuyobozi bufite ikoranabuhanga bagakwiye gushaka akantu kamenya urw'urukorano n'urutarukora. Abagore benshi banywa bagasinda bagakora n'ubusambanyi. Ubusinzi bw'abagore bukabije, abagore barasinda bakiyandarika, usanga n'amasurujipe bataye hariya bari kurwana nk'abasazi. Barasinda cyane bagakora n'ibintu by'amahanga. Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Inkingi, polisi muri operation yamennye inzoga z'inkorano zisanga litiro 35 z'abaturage, dore ko n'abaturage bavuga yuko izi nzoga z'inkorano zikora ishyano, dore ko abazinyweye barara basambana bagakora ibikorwa ngo bagakuramo n'amashurujipe, abandi ngo bakajya mu bikorwa by'ubusambanyi, ugasanga bagiye kwanduramo n'indwara zidakira harimo na sida. Bino rero abaturage babikomojeho bavuga yuko uru rwagwa rw'inkorano rukora amahano cyangwa ururwagwa rw'inkorano atari rwiza cyane. Barasaba leta y'u Rwanda yuko ibi bino biyobyabwenge yabihashya burundu ikabica, dore ko bamwe mu bacuruza zino nzoga bo bavuga yuko izi nzoga ziba atari inkorano, hari inkorano ariko haba harimo n'urwagwa ruzima, ariko ngiyo baje kuzimena ntago barobanura, bamena bahereye ku murongo. Niyo mpamvu rero ngo abacuruza runo rwagwa basaba ubuyobozi ko bagira agateste kajya gapima urwagwa rw'urukorano n'urwagwa rutari urukorano, bityo rero ngo abacuruza runo rwagwa iyo barumennye bajya mu bihombo bikomeye cyane. Yego bagakwiye kumena urwagwa rutemewe n'amategeko, urwagwa rw'urukorano, urwagwa ruzima rwenze mu bitoki ndetse n'amasaka bakarusiga, kuko runo ruremewe n'amategeko kubera ko nta bindi bintu biba byavangiwemo. Abaturage bo ku rwabo ruhari bavuga yuko abantu bacuruza urwagwa rw'urukorano baba bafite n'urwagwa ruzima, ku buryo ubuyobozi buza bakerekana rwagwa ruzima, urwagwa rw'inkorano bakaruhisha, bamara kugenda bakaza gutangira kurucuruza. Niyo mpamvu ubuyobozi bwafashe umwanzuro yuko urwagwa rwose bazajya basanga ngaho bazajya bahita barumena pfa kuba rutujuje ibisabwa cyangwa pfa kuba n'urwagwa ari urukorano. Abaturage bavuga yuko abanyoye runo rwagwa bibagwa nabi, bamwe bakarara ku muhanda, bamwe bakarara basambana. Ari byo navugaga mu karere ka Nyagatare, nibyo navugaga mu karere ka Nyagatare, banywa urwagwa bakarara ku mihanda bakabasambanya, ntibamenye babasambanyije, rero bagataha amakimbirane yo mu muryango ari menshi. Rero kino kibazo kirahuye, ikibazo cyo mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Inkingi n'ikibazo cyo mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi. Urumva yuko ibingibi ibyahuriranye n'amakuru rero yahuriranye ku iki gicamunsi, impande zombi ari ebyiri, turere tubiri mu ntara y'Amajyepfo no mu ntara y'Amajyaruguru. Urumva yuko ikibazo cy'ibiyobyabwenge gihari. Mu ntara y'Amajyaruguru hamenwe ibiro 173 by'urumogi, hanatwikwa kanyanga litiro 135 ndetse n'inzoga z'inkwangari bamena litiro zisaga 50 amajerekani 50. None hano mu karere ka Nyamagabe urumva yuko polisi muri operation yakoze yo guhashya ibiyobyabwenge naho yamennye inzoga zitwa nazo umumanura jipo sinzundongoye, ubwo bamwe bavuga yuko ari urwagwa ruzima rwa karite atari urwagwa rw'inkorano. Bityo polisi y'u Rwanda yavuze ko umuntu wese uzafatanwa inzoga z'inkorano zizamenwa, kandi kino umuntu wese uzafatwa ari gucuruza urumogi azafungwa bikomeye cyane kandi anahanwe, bitewe no kuhereza abaturage ibiyobyabwenge ugasanga bishyize ubuzima bwabo mu kaga. Bityo abaturage batuye mu karere ka Nyamagabe barasaba ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe yuko hashyirwaho urwagwa ruzima n'urwagwa rw'urukorano bakaruca. Bityo rero abaturage bavuga yuko ubuyobozi buzajya buzana agapimo bapime urwagwa rw'inkorano n'urwagwa ruzima, bajye bamena urwagwa rw'inkorano, urwagwa ruzima barwihorere, urwagwa rwenzwe mu bitoki ndetse n'amasaka barureke koko n'urwagwa rw'umwimerere. Bivuze ngo rero nicyo basabye ubuyobozi ko buzajya bubanza bagapima bakareba inzoga nzima n'inzoga zitari nzima. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko inzoga z'inkorano zishyira ubuzima bwabo mu kaga, ugasanga umuntu anyweye inzoga uyu munsi, ejo yiriwe umutwe umurya yavunaguritse afite umunaniro uhagije, ugasanga umuntu yapfuye bitewe n'inzoga z'inkorano yanyoye atazi iyo zavuye. Kumbe inzoga z'inkorano baba bashyizemo ibintu bigiye bitandukanye, amabuye y'iradiyo, amadafari, bakavanga bagashyiramo n'igitubure. Ibintu wabinywa byakujya mu mutwe byakubyimbiramo, ugasanga witabye Imana mu buryo butunguranye. Bino rero abaturage bavuga yuko bigomba guhashywa kandi bigakurwaho burundu kubera ko bishyira ubuzima bwabo mu kaga. Ngaho nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka n'ibirego bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru
amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nongeye kubifuriza umunsi mwiza, Imana ikomeze ibarinde, Imana ibane namwe muwahe muronke aho muri kuva naho muri kujya, Imana igiye ibarinda. Wowe wakoze subscribe uw'agaciro, ibyo tugizwe no tubikesha n'ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Nongeye kukwifuriza ishya n'ihirwe. Nge mwumvaga kuno muyoboro nitwa Kidasamura, urw'inkoro bakora rugakonkoma.